Ndongera ndabashimye mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu bya YouTube channel ya Rwanda News 24 nkomeza kubashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment ku bantu baba batarabikora muri rusange kugira ngo mujye muhora mugezweho amakuru meza kandi abagezweho ako kanya. Mwakunze kumva inkuru za Rusesabagina kuva kera, kuva bakimufata kugeza n'ubu ngo agejejwe mu bushinjacyaha aho ari kugenda akurikiranwaho byaha bitandukanye birimo iterabwoba ndetse n'ibindi bitandukanye. Ese ubundi hakunzwe no kwibazwa uburyo ashobora kuba yaragejejwe mu Rwanda. Nibwo mu kiganiro perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA asa nk'uwishura camarenga ko Rusesabagina ashobora kuba yarizanye ari abantu batangira kugenda bavuga byinshi kuri ibyo ngibyo. Ese ubundi Rusesabagina yatangaje ko yageze mu Rwanda ati we abyivugiye ate. Iyi ni Rwanda News 24, kora subscribe, share ndetse na comment. Rusesabagina ku busanzwe yahishuye ahantu ko yatunguwe agera i Kigali mu gihe yatekerezaga ko yarari i Burundi. Paul Rusesabagina uri mu maboko y'inzego z'umutekano akurikiranywe ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba, yahishuye ko yatunguwe no kwibona mu Rwanda mu gihe muri gahunda harimo ko yerekeje i Burundi mu bikorwa byo kuganira n'amadini atandukanye. Rusesabagina yeretswe itangazamakuru ku wa 31 Kanama 2020 risobanura ko yatawe muri yombe afatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ndetse ko yageze mu Rwanda ku bushake bwe. Ifatwa rye ryakuruye impaka nyinshi hose ku isi. Bamwe bavuga ko yashimuswe, abandi bavuga ko indege yarimo yayobejwe ikisanga i Kigali. Hari n'amakuru yavugaga ko kandi ku wa 27 Kanama 2020 Rusesabagina yaragiye i Dubai mu masaa moya n'iminota 10 z'ijoro nibwo yafashwe. Muri iryo joro ahagana nka saa 7 z'urukerera ngo avuye ku kibuga cy'indege cya Maktoum in Dubai mu ndege bwite yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 303 ya societe yitwa Genjet yamugejeje i Kigali mu rukerera kuwa gatanu. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na New York Times, uyu mugabo w'imyaka 36 yavuze ko yafashe indege atekereza ko agiye mu Burundi. Iki kiganiro cyatangiye kuwa kane w'iki cyumweru kuri station ya polisi ya Remera ahafungiye. Yari kumwe na bagenzi be babiri aribo Maître Nyambo Emerine ndetse na Maître Rugaza David. Ni kiganiro yavuze ko yatanze ku bushake bwe nta muntu umuhate. Icyo kiganiro cyakorewe mu cyumba Rusesabagina afungiwemo. Inkuru ivuga ko cyari kirimo isuku. Rusesabagina yabariye umunyamakuru inkuru y'uburyo yageze mu Rwanda avuye ku kibuga cy'indege i Dubai. Gusa ni inkuru igiteye amatsiko menshi. Yavuze ko yaketse ko indege bwite yinjiyemo ari i Dubai yerekezaga i Burundi mu mujyi wa Bujumbura aho yari afite gahunda yo kuganira n'amadini atandukanye ku butumire bw'umupasiteri waho. Aho kwisanga i Burundi ngo yasohotse mu ndege ku wa 29 Kanama asanga akikijwe n'abasirikare b'u Rwanda. Niko kumenya ko aho atari i Burundi ahubwo ko ari mu gihugu cy'igituranye u Rwanda, aho yaherukaga mu myaka 16 ishize. Ibintu ngo nawe byamutunguye. Abashijwe uko yumvise ameze nyuma yo kwisanga mu Rwanda, Rusesabagina yasubije ati nawe ibaze uko wakumva umeze wisanze ahantu udakwiye kuburi. Rusesabagina yatangaje ko yatunguwe no kwisanga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali akikijwe n'abasirikare b'u Rwanda mu gihe azi ko yaragiye i Burundi. Perezida Paul Kagame yaraherutse gutangaza ko Rusesabagina ari we wizanye mu Rwanda ku bushake ndetse ko bisa n'umuntu wibeshye nimero ahamagaye. Rusesabagina yaherutse kugera imbere y'urukiko amenyeshwa ibyaha 13 akekwaho ndetse ko kuri uyu wa kane urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko afungwa muri gereza iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Umwanzuro yahise ajururira. Yabwiye New York Times ko ari umwere ku byaha byose ashinjwa. Ku munsi wa mbere w'iburanishwa rye yari yabwiye urukiko ko yicuza ibikorwa byakozwe na FNL yari byo kwica abaturage mu turere twa Nyaruguru ndetse ko yabisabiye imbabazi abagizweho ingaruka nabyo n'igihugu muri rusange. Hari yashize iminsi umuryango we utangaje ko utemera abanyamategeko baturanijwe n'uyu mugabo w'imyaka 36 kuko ngo babagamiye ku ruhande rw'u Rwanda. Ugena abandi barindwi barimo umunyarwanda umwe nk'abagomba kumwunganira. Rusesabagina yavuze ko ari we wihitiyemo abamwunganira kandi ko anezerewe kuba akorana nabo. Yavuze ko nubwo afunzwe afite
ikibazo cy'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, ariko ko inzego z'u Rwanda zimwoherereza buri gihe abaganga bo kumwitaho. Muri iki kiganiro ntiyigeze asobanura uko byagenze ari i Dubai nk'uko yisanze i Kigali, gusa yavuze ko ibyabaye byose yari yananiwe. Abajijwe niba yari yarigeze ahatwa ibibazo, yavuze ko bitabayeho. Paul Rusesabagina ubwo yari imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kane, ubwo yasomerwaga umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, yamaganye amakuru avugwa n'umuryango we ko yahatiwe. Abanyamategeko avuga ko babiri afite ari we wabitoranyirije kandi ko anezerewe kubwo gukorana nabo. Abo banyamategeko ni Maître Nyambo Emerine ndetse na Maître Rugaza David. Rusesabagina yatangaje ko aho afungiye yitabwaho neza ndetse ko abonana n'abaganga inshuro nyinshi, dore ko afite uburwayi bw'umuvuduko ukabije w'amaraso. Iyi ni YouTube channel ya Rwanda News 24. Kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye uhora ugezwaho amakuru meza kandi abagezweho ako kanya. Ndabashimiye cyane.